iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri wa3.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga, muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Izamuka ry'ibiciro ku isoko rikomeje guhangayikisha abatuye isi. Intambara y'igihugu cy'Uburusiya cyagabye kuri Ukraine n'ibiciro ku isoko mpuzamahanga ni bimwe bivugwa ko biri ku isonga ry'ibituma ibiciro bizamuka. Ese iyo bigenze uko uburenganzira bw'umuguzi burengerwa nande? Ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro Murisanga cya none. Umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana Damien Ndizeye. Uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi. Bwana Damien, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga ku ijwi ry'Amerika. Murakoze kuba mwantumiye. Yego, mbere na mbere kugira ngo abakurikiye ijwi ry'Amerika bamenye neza icyo mukora, iri shyirahamwe ryanyu ryatangiye ryari rikora iki? Murakoze. Iri shyirahamwe ryacu ryitwa Adekoro ryatangiye mu mwaka wa 2008, bitangira rifite inshingano zo kurengera umuguzi ndetse kumuvuganira, kumuhagararira mu bibazo bitandukanye, cyane cyane ibirebana n'ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko, ndetse n'ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima busanzwe iby'abaguzi bahura nabyo cyane cyane bageze ku isoko. Ibyo rero ni byinshi, harimo isuku n'isukura, itumanaho, ibiribwa, ubuziranenge bw'ibiribwa, kubigisha ndetse no kubahugura kumenya uburenganzira n'inshingano zabo. Ikindi tubafasha ni ukumenya ko hari amategeko arengera abaguzi imbere mu gihugu. Yaba atahari tugakora ubuvugizi kugira ngo amategeko ajyeho. Cyane cyane abaguzi bagomba kubahiriza inshingano zabo ndetse n'abacuruzi bagomba kubahiriza inshingano zabo. Hanyuma se, usibye ubwo buvugizi, hari ikindi ishyirahamwe ryanyu rishobora gukora? Tuvuge nk'umuguzi yarenganye ku buryo mwamurenganura mudakoze ubuvugizi gusa? Itegeko rirahari ry'ihiganwa no kurengera umuguzi. Iri tegeko rero harimo umurongo uvuga ko mu gihe bibaye ngombwa ishyirahamwe rifite ububasha bwo gutanga ikirego mu nkiko rirenganura umuguzi. Icyo rero wenda ntituragera aho ngaho kugira ngo dutange ikirego, kuko akenshi icy'ingenzi dukora ni uguhuza abafitanye ibibazo, tukabavuganira mu nzego zibishinzwe. Hari inzego zitandukanye, kuko ubu ngubu noneho dufite n'ikigo cy'ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi, kiradufasha cyane mu gihe duhuye n'ikibazo. Akenshi nibo tugana kugira ngo badufashe muri ibyo bibazo. Ndetse hari n'inzego zitandukanye zijyanye n'amabanki ndetse n'ihiganwa mu bindi ritari rika,
hari rura, hari beneri, ibyo byose ni ibigo bya leta dukorana nabyo kugira ngo birenganure abaguzi mu buryo butandukanye. Iyo duhuye n'ikibazo rero turabagana kandi ikibazo kigakemuka. Duhe nk'ingero za bimwe mu bibazo abaguzi babagezaho kenshi. Ibibazo bigaragara cyane mu myaka ishize ni ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibiribwa. Nibyo twagiye duhura nabyo, bakatuzanira kese zifatika zigaragaza ko baguze ibintu ariko nyuma bakabona byararangije igihe, ndetse ugasanga ibindi bibazo bishamikiye ku mabanki, aho abantu bafata amakredi ntibababwire neza amafaranga uburyo azishyurwa, cyangwa nyuma yaho ugasanga ingwate batanze zigera igihe bakaziteza cyamunara kandi batarasomye neza amakontara bagiranye. Ikindi rero kiriho cyane cyane nyine muri ubwo buvugizi ni amategeko ajyanye n'uburenganzira bw'umuguzi mu bigo by'imari, aho rero abaguzi bagaragara ko barengana cyane. Ariko itegeko rishya rijyanye no kurengera umuguzi mu bigo by'imari hari byinshi byakemuye, kuko ryashyizweho mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2021. Tumaze igihe dukora ubuvugizi niho ryasohotse. Reka noneho tugaruke ku ngingo nyamukuru y'iki kiganiro, ni ikibazo kijyanye n'ibiciro birimo kuzamuka hirya no hino ku isi, si mu Rwanda gusa, si mu karere k'ibiyaga bigari na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko bimeze. Abahanga bakavuga ko ahanini ibyo bishobora kuba biterwa n'izamuka ry'ibiciro ku masoko mpuzamahanga, ndetse ko n'intambara igihugu cy'Uburusiya cyagabye kuri Ukraine ishobora kuba nayo iri mu bitera ibi biciro kuzamuka, kuko hari ikibazo cya bimwe mu bikoresho nkenerwa usanga bitakiboneka. Mu Rwanda bihagaze gute? Mu by'ukuri ugereranyije iki kibazo kiri ku isi hose, kuko n'iyo urebye n'ibihugu duturanye ibiciro byarazamutse. Iyo tuganiye n'indi miryango iharanira uburenganzira bw'umuguzi mu bihugu hirya no hino, batubwira ko ibiciro byazamutse. Aho rero muri iki cyumweru mu Rwanda naho hazamutse ibiciro cyane ku bijyanye n'ibiciro by'ibiribwa. N'ubundi byari byarazamutse ariko noneho byongeye kuzamuka. Ariko noneho hari n'ikibazo cy'uko muri iki cyumweru hazamutse ibiciro bya esanse kikava ku mafaranga 1359, ubu kikaba kigeze ku 1460. Mazutu nayo ikaba yaravuye ku 1368, ikaba igeze ku 1503. Urumva rero ibyo rero nabyo bigira impact ku biciro by'ibiribwa n'ibindi byose, kuko yari imodoka nazo zikenera esanse, zikenera mazutu. Abacuruzi rero bakitwaza icyo kintu nabo bagashaka kuzamura ibiciro. Hari n'abavuga ko izamuka ry'ibyo biciro ntacyo abantu benshi babikoraho, cyane cyane ukurikije ko ari ikibazo kiri ku rwego rw'isi yose. Icyo gihe nk'abaguzi babagana mubabwira iki? Ubundi bigitangira niho abaguzi bagerageje kutugana, ariko ubu barumiwe, nta kintu bakivuga. Nitwe gusa tubireba, tukaba twagira icyo tuvuga, cyane cyane gutanga ibiganiro ku maradiyo, gukora ubuvugizi nyine tugahura n'izo nzego zibishinzwe. Ariko ikigaragara cyane nk'uko bivuze, hari ibyo wakora ubuvugizi kugira ngo urebe ko hari icyakorwa, leta ikaba yagira icyo ikora, cyane cyane ku biribwa, kuko ibiribwa bikora ku buzima busanzwe bwa buri muturage. Leta rero hari icyo yagombye kwigomwa, cyane cyane ikijyanye n'imisoro, kugira ngo ibiribwa by'ibanze abantu barya bya buri munsi bidakomeza kuzamuka. Icyo rero icyo twumva dushishikarijwe cyane kugira ngo tugikorere ubuvugizi, kuko birashoboka, tubona bishoboka kugira ngo leta igire icyo ikora. Hari ibindi rero tutabona iwacu mu gihugu nka esanse, wenda n'isukari ni nkeya. Ibituruka hanze byo dushaka amakuru hirya no hino mu bihugu, tukumva uko bihagaze, twagereranya na hano.
tugasanga twebwe igiciro kikiri hasi, kuko hari aho ubona rwose mu bihugu byo hirya ibiciro byarazamutse ku buryo bukabije. Aho rero ku byo tutiyezereza imbere mu gihugu, hari igihe tuvuga tuti ahangaha ni aha leta, kugira ngo leta ariyo ifata umwanzuro. Ariko ku byo twiyezereza imbere mu gihugu, turasaba leta rwose ko yagira icyo ikora kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka. Hari ibiciro by'amavuta byakomeje kuzamuka, byo rero niyo mpamvu nabyo dusaba leta ko yagira icyo ikora, wenda ikaba yaporomotinga abacuruzi bacuruza amavuta, abacuruzi bacuruza umuceri n'isukari, kugira ngo abo bantu babagabanyirize umusoro, tubashe kubibona ku bwinshi imbere mu gihugu. Ubwo ni ubuvugizi rero bugikomeje guhura n'abantu babishinzwe imbere mu gihugu, kugira ngo turebe ko ibiciro nibura byaguma uko biri, ntibigume kuzamuka, kuko turabona biguma kuzamuka umunsi ku munsi. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Damien Ndizeye. Uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi. Tukaba turimo kuganira ku kibazo kijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko hirya no hino ku isi. Ikiganiro kandi mumenyereye ko tubaha umwanya kugira ngo namwe mugire ibyo mubaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Rukundo Clovis. Wiriwe neza? Yego, niriwe neza bana mumesha makuru. Uri hehe? Ni Bujumbura i Burundi. I Bujumbura mu Burundi. Iki kibazo cy'iduga ry'ibiciro namwe muragifite? Yego, turagifite nk'abanyagihugu tuza gusuma ibifungurwa ku isoko. Intererano yawe rero? Intererano yanjye nk'uko mwabivuze mu gihugu cya Ukraine, nk'uko intambara zigize iminsi ziba, natwe ino iwacu i Burundi byadukoze ko kubera ibiciro byaraduze cyane, bifatiye nko ku giciro cy'igitoro cyaraduze, bityo bituma n'ibindi bifungurwa bya nkenerwa biza kurondera ku isoko biduga. Rero nk'intererano yanjye nosaba nk'abadukuriye hejuru yuko ndavuga nka leta yuko yokora uko ishoboye kose nk'uko yaba yabikoze, ikagerageza umunyagihugu kabaho neza nk'uko yaba yabikoze. abaza n'umutumire ukungene bokora ubushakashatsi ku buryo umunyagihugu ibiciro biduze yoguma akoresha neza ibiciro biba byatanzwe na leta. Urakoze Clovis mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Ndizeye, kuri icyo kibazo cya nyuma cya Rukundo, wibaza niba hari ubushakashatsi mushobora gukora ku buryo nubwo habaho izamuka ry'ibiciro ariko ntibigire ingaruka nyinshi bigira ku muguzi? Ubushakashatsi burakorwa, ariko kuko ubizi ubushakashatsi nabwo buba busaba budget, busaba kuyitegura ingingo y'imari ishobotse kugira ngo dukore ubushakashatsi bwimbitse, atari gukora ubushakashatsi buto cyane. Ibi rero birasaba budget igaragara, ariko iyo turebye ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi NCR, kigaragaza uburyo muri uku kwezi uburyo ibiciro byazamutse muri uyu mwaka, kuva muri Gicurasi umwaka ushize kugera muri Gicurasi muri uyu mwaka. Ikigaragara ni uko byiyongeyeho, bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye, byiyongeyeho 24.2%. ubwo ni ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi imbere mu gihugu. Hariho ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gaze n'ibindi bicanwa byiyongeyeho 8%. naho mu kwezi gushize naho habaye iyongera ry'ibiciro ku bwikorezi, ariho byazamutseho 7.7%. ibiciro by'amacumbi n'amafunguro byiyongeraho 14.3%. ibi rero ni ubushakashatsi nyine bwakozwe bugaragaza uburyo ibiciro bigenda bizamuka, kandi ibiciro tugasanga rwose
ari umuzigo ku munyarwanda ku buryo mu minsi iri imbere atabasha kubyigondera, ku buryo usanga n'ibiciro by'ibintu bitarimo wenda ibiribwa nk'ibikomoka ku ngufu z'amashanyarazi nabyo byariyongeyeho 10.9%. urumva abanyarwanda bakeneye gucana umuriro umunsi ku munsi, bakeneye kuba bafite amazi umunsi ku munsi kuko ni ibyo bakoresha buri munsi. ibi byose rero byarazamutse ku buryo bugaragara, kandi iyo urebye aho umunyarwanda avana usanga nta bushobozi muri rusange ku buryo abasha kuba yagura ayo mashanyarazi, akagura amazi ndetse akagura n'ibyo kurya kuri ubu buryo byazamutse kuri uru rugero. turasanga rero hari ingamba zagombye gufatwa na leta y'u Rwanda kugira ngo irebe ko ibiciro rwose bitagomba kuzamuka kuri aka kageni. urakoze cyane. Kuri telefoni dufite Ndayisenga Jean Marie. wiriwe neza? Wiriwe Ndayisenga? mwiriwe neza cyane sawa. uri hehe? Yemerereye muri Kenya. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye nashaka gushyikiriza ku cyiyumviro ibyo bintu by'ibiciro. Turakumva. Ego jewe mbona ahanini ibintu by'ibiciro byatangiye kuzamuka niyo ntambara yo muri Ukraine itaratangira. Kuko nk'aho merereye ibintu by'ibiciro byatangiye kuzamuka mu 2018. ibiciro byagiye birazamuka. Fatiye nk'akarorero ku mavuta yo guteka, ibido ijya y'amaritiro 200 yagura 2,400. mugabo ubu igeze ku mafaranga 7,500. Ikibazo cyawe hanyuma dufate n'abandi. Je cyumviro cyanje rero nuko mbona ibyo bintu byatangiye kuzamuka niyo ntambara yo muri Ukraine itaratangira. urakoze cyane. Reka dufate na Nyandwi Abdul. wiriwe neza? Mwiriwe. uri hehe? Ndi mu Burundi. Ikibazo cyawe? Mfise ikibazo icyumviro. Yego, mu magambo make. Icyumviro mu magambo make ku ibiciro nivyo byaradeze kubera iyo ntambara iri muri Ukraine ya Ukraine n'Uburusiya. Hanyuma ibiciro byaciye biduga hose, novuga ko ibiciro byinshi hose byaciye biduga nko muri Afrika yose no ku isi. Mugabo rero dukurikiranye hariho ibintu byankenerwa tubona byaciye biduga cyane, rero nko ku gitoro n'ibindi bintu byankenerwa abanyagihugu bakenera cyane. Ubwo rero icyo twasaba na cyane cyane nk'amareta, ko amareta niyo aba ategetse kurengera abanyagihugu bayo. Ibintu bijyanye n'ibiciro boraba leta ibikwiye kubitegekanya guca iraba imitahe ishyira muri ibyo bintu kugira abanyagihugu boroherwe mu bijyanye no kubaho mu buzima bwabo bwa minsi yose. urakoze cyane Nyandwi Abdul. Kuri telefoni reka dufate na Bagirishya, hanyuma bwana Ndizeye abasubirize rimwe. Bagirishya, wiriwe neza? mwiriweho. uri hehe? Ndi Kigali mu Rwanda. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo kuri iki kibazo cy'ibiciro bizamuka cyane? Ngewe ikibazo hano ibiciro biro biragenda bizamuka koko, ariko hari nk'aho mbona nyine nkareba nkabona wenda rimwe na rimwe n'amareta ashobora kuba bigiramo nk'uruhare. Nkabaza nk'ubu wenda akenshi nyine tubwirwa ko ari intambara, kandi wenda hari igihe biba binagaragara ko yari iriya ntambara yo mu Burusiya na Ukraine nayo ishobora kuba yarabigizemo uruhare. Iyo wenda byaba bigaragara, ariko se noneho wenda nka biriya bihano byo byagiye bishyirwaho Uburusiya nk'igihugu gikomeye, ndibaza buriya mu Burusiya aho byaba byarazamutse na Amerika, nk'uko wenda muri bino bihugu bya Afurika n'ibindi bihugu wenda bitaragira ubutunzi bukomeye cyane wenda byahageze. Nakubwira ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika natwe ibiciro byarazamutse cyane. Nabo byarazamutse cyane. Yego. Ubwo rero byaba atari iyo ntambara gusa rero, kuko wenda ngema nkeka yuko nko muri Ukraine wenda dufate nk'urugero nka Amerika isanzwe ifite amahingura akomeye cyane, irihagije mu bintu byose bikenerwa. Urumva ntabwo nk'izo za peteroli bakeneraga bavanaga mu Burusiya niba na gaze nabo bakora ari 3% gusa, ibindi bindi ntabwo bajyaga bahahirana ku buryo bukomeye cyane, ku buryo wenda iyo ntambara yagiraho iseti ingana nk'iyo ngiyo nk'uko wenda byazamutse.
aho niba hari iyo ntambara sinzi, ntabwo ndisobanukiwe neza cyane. aho ikibazo nibaza noneho ni iki byakorwa iki niba ibyo bihugu nabyo biteye imbere bigera aho ibiciro bizamuka cyane, ubu nk'ibihugu bitaratera imbere cyane cyane nk'ibya Afurika, noneho ntitwatwenda gupfa ubwo ngubwo. urakoze cyane Bagirishya i Kigali mu Rwanda. Bwana Damien, ndizera ko ibyo bibazo byinshi byari ibitekerezo, ariko hari abavuga ko ikibazo cy'izamuka cy'ibiciro kitatangiye umwaka ushize cyangwa se ubanziriza ushize, ko byatangiye muri za 2018. hari abavuga ko ari ikibazo ahanini giterwa n'intambara iri muri Ukraine. Gerageza mu magambo make cyane, ese iyo bavuze ko intambara ya Ukraine yagize uruhare mu izamuka ry'ibi biciro, wowe ubyumva ute? Murakoze. Mu by'ukuri nk'uko babivuze, hari bimwe byatewe n'intambara ya Ukraine, hari n'ibindi byatewe na COVID-19, kuko COVID-19 nayo yateye ibibazo cyane mu gihe ibicuruzwa byavaga hanze, hari igihe byatwaraga mu nzira mu gihe kingana n'amezi 2-3 bigitegerejwe. aho rero byatumaga stock yabaga iri imbere mu gihugu bisanga yararangiye, ugasanga ibiciro byarazamutse. Ibyo rero niyo ibyo bicuruzwa byazaga kubera gutinda mu nyanja, gutinda mu nzira, nabyo hari cost, hari ibiciro byatumaga nabyo bikomeza kuzamuka kubera uko gutinda, nabyo bigatuma ibiciro bizamuka. Intambara ya Ukraine rero nayo yahise yikubitamo, mu gihe twari tuvuga tuti nibura COVID-19 igiye kugabanyuka, tugiye tubona n'intambara ya Ukraine iratangiye. Intambara ya Ukraine igitangira rero nayo urumva yasanze ibiciro n'ubundi byarazamutse, ije rero yongera ikibazo cyari gihari, ituma noneho ibiciro byikuba kabiri. aho nk'aha mu Rwanda amavuta yaguraga 1000 COVID itaratangira, COVID itangiye agera mu 1300. noneho intambara ya Ukraine igezemo ubu turi kuyagura litiro, ndavuga kuri litiro igeze ku bihumbi hafi 3,500 bine. aho rero ni amafaranga menshi cyane ku buryo ntabwo wakumva ukuntu igicuruzwa cyakwikuba inshuro enye. ibyo rero ugasanga abaturage bamwe batabasha kuba barya amavuta. ikindi kijyanye n'isukari nacyo ni agahomamunwa, nacyo cyarahenze cyane. ibyo byose rero ni ingaruka z'intambara ya Ukraine, ariko hari icyo numva navuga muri uyu mwanya, kuko intambara zizahoraho, intambara zishobora kuvuka no mu bindi bihugu. icyo nasaba leta, cyane cyane ibihugu bya Afurika, ni ukureba ko ibyo dufite imbere muri Afurika ubwacu twabisangira, kuko hari ibihugu byinshi byeza isukari, hari byeza umuceri, ndetse no muri East Africa hari ibihugu byeza umuceri mwinshi cyane, hari byeza isukari byinshi cyane, kuko kubera ibyo dufite mu bihugu byacu tutabisangira, tukihaza mu biribwa. aha rero ni ikibazo leta igomba kwigaho, hakaba ubufatanye, imikorere n'imikoranire hagati y'ibihugu kugira ngo twihaze mu biribwa. ibyo rero bizatuma izi ntambara zibera hirya no hino tubasha kuzirwanya, tukihaza mu biribwa, abaturage bacu bakabaho neza ndetse bakihaza mu biribwa. iki kidakorwa rero n'ubundi ibiciro bizakomeza bizamuke kandi ntawe uzabihagarika. icyo nabwira aba bantu bose bari kuvuga ngo intambara ya Ukraine imwe yatumye ibiciro bizamuka, na za leta zose nicyo zitwaza ati ibiciro byarazamutse kubera intambara ya Ukraine, ariko nkeka ko hagombye kugira igifatwa, imyanzuro ifatwa n'ibihugu, cyane cyane nk'uko nabivuze ibihugu bya Afurika aho u Rwanda rurimo, bagafata imyanzuro bakavuga bati ibikenerwa, ibyo dukenerwa cyane umunsi ku munsi bituruka hanze ni ibihe, ese ni gute twakorana n'ibihugu biri imbere muri Afurika kugira ngo tubashe gusangira ibyo bike dufite. Ingarutse rero imbere mu gihugu nyine, icyo navuga ni uko hari isukari twiyezereza natwe imbere mu gihugu, ariko nayo usanga yarazamutse kandi ntabwo twavuga wenda ngo yatewe n'intambara ya Ukraine, kuko turayiyezereza. iyo sukari rero twiyezereza imbere mu gihugu nubwo ari nkeya cyane, twasabaga ko ibyo tweza imbere mu gihugu bitagombye gucuruzwa bisohoka hanze, ahubwo
nk'uko ari bikeya byagombye kuguma imbere mu gihugu kugira ngo bibashe kuba byagabanya cyangwa byagabanya igiciro kiri kuva hanze, ya impakiti y'ibiciro bituruka hanze, ibyo twiyezereza imbere mu gihugu bishobora kugira icyo bigabanyaho, cyane cyane isukari, umuceri n'amavuta, kuko dufite inganda ntoya ziproducinga amavuta, umuceri ndetse n'isukari. Ibyo bike rero tubona byagombye kurenga imipaka bisohoka, hagombye gufatwa ingamba na leta kugira ngo hatagira igisohoka giturutse imbere mu gihugu. Hanyuma akandi kabazo mugenzi wanjye yaranyibukije hano ni ukwibaza kuki tuvuge nk'urugero bimwe mu bicuruzwa byari bisanzwe biri mu masitoke y'abantu barabiguze ku mafaranga makeya, ariko ugasanga noneho nabyo birazamutse. Icyo gihe mwebwe muhagarariye abaguzi ibyo muvugaho iki? Ibyo twabivuzeho mu manama ashize ndetse no ku biganiro twagiye tugira ku maradiyo no ku mateleviziyo. Nibyo kuko icyagaragaye hano imbere mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ni uko wasangaga icyo twita supamaketi, ibiciro by'isukari n'umuceri biri hasi, ariko wajya mu masoko asanzwe ugasanga ibiciro biri hejuru cyane ku buryo barenzagaho 1,000. noneho ugasanga n'abacuruzi bashaka kujya kugura muri supamaketi kugira ngo bajye gucuruza hanze. Aho rero ikigaragara ni uko twareba ibiciro uko byinjira imbere mu gihugu, ugasanga ibiciro imifuka uko barangura, iyo byinjiye igiciro kiba kiri hasi, ariko byagera imbere mu gihugu ugasanga abacuruzi barashaka kuzamura ibiciro uko bishakiye. N'ikimenyimenyi ni uko ikibitera cyane cyane twaremaritse kuri iryo zamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ni ukutagaragaza igiciro kugira ngo umuguzi abashe kwihitiramo. Urumva muri supamaketi hose ibiciro by'ibiribwa biba bigaragara, buri muntu wese akabisoma akagura atabanje kubaza. Ariko iyo ugiye mu masoko hirya no hino nta mucuruzi n'umwe ugaragaza igiciro. Icyo rero muri icyo gihe niyo habaho speculation, noneho ugasanga bo barabiganira ati no byazamutse, noneho bikabasha kugira impact ku muguzi kuko atabasha kwihitiramo ngo abone igiciro runaka. Ni ukuvuga icyo umucuruzi avuze, kubera umuguzi aba nta makuru afite atandukanye hirya no hino, apfa kugura ku buryo ariho ahenderwa nyine. Kandi itegeko ry'u Rwanda rijyanye n'ihiganwa no kurengera umuguzi rivuga ko umucuruzi wese agomba kugaragaza ibiciro ku bicuruzwa bye. Aho rero niho hakiri ingorane kuba bidakorwa, kandi hari ibwiriza ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ihiganwa no kurengera umuguzi byagaragaje ko umucuruzi wese agomba kugaragaza ibiciro ku bicuruzwa bye, ariko kugeza ubu ntibirakorwa, nta nubwo babishyiraho. Icyo rero gituma nabyo ibiciro bizamuka. Urakoze cyane Bwana Damien Ndizeye. Kuri telefoni dufite abandi bakunze b'Ijwi ry'Amerika bifuza kugira ibyo babaza. Nsabimana Daniel, wiriwe neza? Yes, ndakumva Edi. Uri hehe? Rero Nyamasheke, Ruharambuga, mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni amahoro? Ni amahoro cyane. Namwe muri Amerika ni amahoro? Natwe turaho, turashima Imana. Nuko ikibazo topic muri kuganiraho Bwana Edi. Yego. Rwose sinzi nimba muri USA bitameze nk'uko bimeze inaha. Birakomeye na hano. Ariko rwose ikintu bita kubona iposhe ku muntu wo hasi udafite akazi biragoye. So kuri price ku bintu by'ibiciro inaho byararenze, ahubwo byarenze urugero. Uri gusanga nk'isukari kilo kimwe kiragura 2,000 by'amanyarwanda, litiro y'amavuta iragura 3,500, umuceri uragura 1,400, ibishyimbo abantu yohereza biragura hafi 700 y'amanyarwanda. So uri gusanga muri iyi minsi bigoye kubona ko umuntu usanzwe yakibeshaho yabona ibyo akeneye kugira ngo abeho. So ndagira mu mbarize uwo muntu waje uhagarariye abaguzi ko batubwira ko bashyiraho price control, bashyiraho uburyo bwo gukontorora abacuruzi ngo ntibahenda abaguzi. Mu by'ukuri ko ibyo bintu tutabibona bikorwa mu mujyi gusa, ese ni uburyo bw'abaringa bwaba bukorwa
wenda bikaba bikorwa ahandi ariko ntibigere no mu bice by'icyaro, kuko urasanga abaguzi bashyiraho ibiciro uko bishakiye, bakagenda uko bishakiye, bakaba bahemba n'abantu. mu tubarize hariho gahunda ki zo kurengera abaguzi? ese n'indi yo gahunda yo kurengera umuguzi iriho? kuki ari ahantu itagera kandi umuguzi nta hantu itaba? murakoze cyane bwana Edi. urakoze cyane Nsabimana, ugira umunsi mwiza. mu kanya bwana Ndizeye aragusubiza. reka dufate na Innocent ntaho mvukiye. wiriwe neza? Niriwe neza. uri hehe? Ndi muri Kenya. ni amahoro? Ego ni amahoro, turashima. ikibazo cyangwa igitekerezo? Igitekerezo nari mfise, mbona ko nk'abantu b'abacuruza basa n'abayikikamukiza mu kuduza ibintu, cyane cyane ibintu by'ifungurwa, kuko ndatangara cyangwa ndibaza igituma nk'ibifungurwa usanga turima ino muri Afurika bica bidoga, none umuntu aca yibaza ko biva muri Ukraine cyangwa biva muri Russia. none muri Afurika nta kintu twashobora kuba twirimira cyangwa tugwiza nk'umwimbu kugira abanyagihugu nabo tubakingire, dukingirwe bijyanye n'ibiciro bitera biduga cyane cyane mu ngamba ndabyo no muri Kenya ahantu ibintu bisa nk'ibyaduze inshuro nka gatatu ku mara twatugura. Ego nicyo kitegezo nahise ko abantu bacuruza bo nyine boreka kuzimba abaguzi cyane bikitse ngo ni ikiza cy'intambara cyangwa ikindi kintu cyateye cyadutse, kuko intambara izanaho cyangwa ibindi bibazo bizokoma. nicyo gitekerezo nari mfite icyo ari cyo. urakoze cyane Innocent, nawe mu kanya bwana Ndizeye aragusubiza. reka dufate na Jean Claude Ngoboka. wiriwe neza? mwiriwe neza bwana Edi Rwema. ni amahoro? ni amahoro cyane. nuko bisanzwe ni Ngoboka Jean Claude, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, ni mu kagari ka Kerwa, mu mudugudu wa Rema ya mbere, umukozi w'ikiganiro muri Isanga muri rusange. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? ni ukuvuga ngo mbanze nshimire iyi topic mwatuzaniye uyu munsi. ni inyamibwa ku mibereho yacu, by'umwihariko nk'abatuye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda, ku izamuka ry'ibiciro bya hato na hato rigomeje kuzamuka cyane hano hirya no hino mu midugudu igize akarere ka Ngoma ndetse n'umurenge wa Gashanda muri rusange. by'umwihariko rero ikintu nasabaga twebwe nk'abaturage dutuye hano mu midugudu itandukanye, kujya guhaha ibintu ku dusantere, ku maduka, ugasanga ibintu birahenze, ariko twabaza nka za Kigali uko biba byaranguye, tugasanga iyo bigeze hano igiciro kiri hejuru cyane. iki rero nagira ngo nsabe wenda ngo umutumirwa mwadutumiriye uyu munsi ntiharebweho ikintu bakora nk'ubukangurambaga, hashakwe tarafiki y'ibicuruzwa bijya bimanikwa mu maduka. umucuruzi niyinjiramo agiye kugura nk'isabune, amenye ngo umukoni w'isabune ndawugura amafaranga ya nayo. ubu kugeza uwo mukoni w'isabune hano mu murenge wa Gashanda uhagaze amafaranga 800. ikiro cy'isukari gihagaze amafaranga 1700. wenda ku isukari ho hari amaze iminsi bari turi kukigura hejuru y'ibihumbi 2,000, wenda bimaze kugabanyukaho gake, ariko ku muturage uri buhingira amafaranga 500 ntabwo yazabona ubushobozi bwo kugura ya sukari, kuko ayo mafaranga atagomba no kuyakorera mu mugezi ngo ayabone. ahubwo ikintu ndeba, hariho ihohoterwa rikorerwa abaguzi, ugasanga umuguzi agiye kugura ikintu mu iduka ugasanga kirahenze, ariko watorereza twafata amakuru aho babirangura tugasanga babahera ku giciro kiri hasi, ariko bagera hano mu midugudu no mu dusantere dutandukanye ugasanga ibiciro babyongereye. hagati aho ngaho rero mbona hakorwa nk'ubukangurambaga ndetse no kwigisha byimbitse abaturage kugira ngo bajye bamenya ibiciro uko bihagaze ku bicuruzwa bagiye kwaka. icyo kintu mbona bagikoze cyaba ari ikintu cyiza cyane ku muturage utuye hano mu kagari ka Kerwa, uzakenera kujya kugura isukari, uzakenera kugura isabune, uzakenera kugura umuceri. nk'ubu umuceri uracyari hejuru cyane, ugasanga amavuta, ubu nta muturage ukirya amavuta kubera izamuka ryayo. akenshi ugasanga abacuruzi bari kwifasha bacuruza ngo ni intambara y'Uburusiya na Ukraine ngo iri gutuma ibicuruzwa byurira. kandi hagati aho wakumva ku isoko mpuzamahanga bari kurangura mu biciro biri hasi, ariko bizagera hasi aha ugasanga biriyongereye. akaba rero nasaba ko habaho traffic yo kugira ngo buri muturage ugiye kugura ikintu mu iduka ajya amenya ngo isabune ihagaze aya, isukari ihagaze aya, ikibiriti gihagaze aya, naturade igeze ku mafaranga 80 kandi barayiguraga amafaranga 50. ugasanga rero harimo ihohoterwa ku muguzi uri kujya kugana iduka agura. urakoze rero bagikoze cyaba ari cyiza cyane. urakoze cyane Jean Claude Ngoboka, kandi ugira umunsi mwiza. nawe mu kanya bwana Ndizeye aragusubiza. reka dufate ku bw'Imana Emerson, hanyuma tugarure bwana Damien Ndizeye abasubirize rimwe. ku bw'Imana wiriwe neza? uri hehe? ndi Rutsiro mu murenge wa Boneza. ni amahoro? ni amahoro. ikibazo cyawe? ikibazo gihari ni ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro, hamwe ujya no kureba n'isambaza twaguraga
ziva hano mu Kivu usanga bazamuye ngo bitwaje ngo ni ikibazo ngo cya Ukraine. Ibiciro hano byazamutse cyane cyane, ariko kuko nk'ikiro cy'isukari ubu ho kiri kugura 1,800, mu minsi yashize cyaguraga na 2,500. usanga umuceri kuwubona ni ikibazo. Yego wenda hano ho ibyo tubona ni ibijumba, ni imyumbati, ibirayi biva hafi, nabwo ariko ikiro cy'ibirayi kiri ku mafaranga 400. Wenda hari icyo leta idufashije igashyiraho ibiciro fatizo ku buryo umuguzi ajya kugura azi icyo agura, kuko hari nk'umucuruzi uvana akajya kurangura i Kigali, yajya kurangura i Kigali yagera hano akazamura, kuko numva bavuga ngo bamwe ngo hari aho isukari buri 5, ariko nta kuntu ikiro bagitwara kuva kivana Kigali kukigeza ahangaha kikaba amafaranga 300. Nabyo ni ikibazo. Urakoze cyane kubw'Imana Emerson. Reka tugarure bwana Damien Ndizeye, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi. Bwana Ndizeye, ibibazo by'aba bagabo bose uko ari 4 ahanini bishingiye ku buryo igiciro kigenwa mu Rwanda, ndetse hari n'uwavuze ko hari ikintu gisa nk'aho ari ihohoterwa rikorerwa umuguzi. Gerageza ubasubize. Mu by'ukuri bose bagaragaje impungenge bafite ku izamuka ry'ibiciro ku isoko, haba abadirishya, haba Nsabimana wa Rusizi, haba Innocent wo muri Kenya, haba Jean Claude, ndetse haba Kubwimana wa Rutsiro. Aba bose icyo ibibazo bafite ni izamuka ry'ibiciro, noneho n'impungenge banafite cyane ni izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa biboneka imbere mu gihugu, cyane cyane aho batuye, mu mirenge aho batuye, ibyo biyezereza. Ugasanga abacuruzi nabo bashaka kuzamura ibiciro kandi bitavuye Ukraine. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, hari icyo twasabye leta kugira ngo igire icyo ikora kugira ngo abacuruzi badakomeza kuzamura ibiciro uko bishakiye. Cyane cyane ni itangazo ryatanzwe n'ikigo RICA, ikigo cyiganwa no kurengera umuguzi mu Rwanda. Iryo tangazo ryamenyeshaga abacuruzi bose mu Rwanda ko ibicuruzwa byose bacuruza bagomba kugaragaza ibiciro byabyo kugira ngo umuguzi abashe kwihitiramo, ariko ni nk'aho bitageze hari ku bacuruzi bose, kuko usanga n'ubundi ku isoko nta mucuruzi ugaragaza ibiciro ku bicuruzwa bye. Izo rero ni izo mpungenge tunafite, kuko iyo umucuruzi atagaragaje ibiciro n'ubundi ntabwo aba akubwiza ukuri ku giciro cy'ibyo acuruza. Ikindi ni uko leta nayo ivuga ko yashyizeho nkunganire cyangwa subsidies ku bintu bimwe na bimwe kugira ngo bidakomeza kuzamuka, ariko nabyo twumva mu gihe leta yabikoze yagombye kubisobanura neza, cyangwa yagombye gutumira abantu ikerekana koko iyo subsidies yashyizeho ni iyihe. Icyo dusaba ni uko bagombye kutugaragariza ibiciro igihe byinjiye imbere mu gihugu, ese byinjira bihagaze angahe, no kugira ngo tumenye ni ikihe giciro baduheraho havuye n'iyo misoro, havuyeho n'inyungu z'uwo mucuruzi. Ese ku bijyanye n'ibyo Nsabimana yavuze rero, nibyo koko ibiciro byarazamutse ku biribwa imbere mu gihugu, ndetse na Kubwimana wa Rutsiro nawe yabivuzeho, cyane cyane avuga ku biciro by'isambaza birobera aho ngaho iwabo muri lake ya Kivu, nabyo abacuruzi b'isambaza nabo bazamuye ibiciro. Ibi rero ntabwo ari byiza, ari byo twasabaga nyine ko leta ariyo ishyiraho ibyo biciro, nk'uko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda imaze iminsi ishyiraho amabwiriza ajyanye n'ubucuruzi bw'ibirayi imbere mu gihugu, kuko twabonaga ko ibirayi biri kuzamuka umunsi ku munsi. Ariko cyo nashimira Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, yashyirizweho ibwiriza igiciro kitagomba kuri igiciro ntarengwa cy'ibirayi imbere mu gihugu, kuko ibirayi byari bigeze ku mafaranga 600 mu mujyi wa Kigali, ariho wabonaga bikabije.
ugereranyije n'uko mu minsi yashize byaguraga amafaranga 300 na 350. ubu rero mu mujyi wa Kigali byari bigeze ku mafaranga 600. urumva ni igiciro kiri hejuru cyane. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda rero yashyizeho ibwiriza rivuga ko ibirayi bitagomba kurenga amafaranga 500. Ikindi navuga kuri Jean Claude, izamuka ry'ibiciro koko ryarazamutse, ariko aho muri quartier yanyu navuga ko n'ibisanzwe kuko ibiciro mufite natwe nibyo dufite mu mujyi wa Kigali, ahubwo icyo twavuga ni icyo nyine kugira ngo abo bacuruzi bagaragaza ibiciro, kuko nicyo turi kubona, nizo mpungenge dufite cyane zihari, ko batagaragaza ibiciro bituma n'umukozi yashyizemo haba muri butike haba aho ku isoko, nyiri butike atahari ashobora kwivanira mwayi, bigatuma rero wa muguzi wa nyuma ari buhendwa. Turasaba rero ko leta ndetse yakorana, inzego za leta zirahari kuva mu mudugudu, kuva ku karere kugera mu mudugudu, barahari bagombye kubikurikirana bakareba ubucuruzi uko buhagaze, kuko nicyo kibazo gihari ku isi yose. Ariko inzego zose zagombye gufasha, kuko ntabwo twavuga ngo ni Minisiteri y'Ubucuruzi gusa cyangwa ni ibigo biharanira uburenganzira bw'abaguzi imbere mu gihugu, ahubwo inzego zose ari iza leta ari abigenga bose, iki kibazo kirabareba kuko bose ni abaguzi. Twagombye kureba aho dutuye tugatanga amakuru ku gihe, tukamenya abacuruzi biba abaguzi, tukamenya abaribo kugira ngo bamenyekane. Bizatuma abaguzi batabagurira, ahubwo bagurira abacuruza kandi abadahemuka. Muri make rero nk'abacuruje ibibazo byabajijwe, ariko icyo navuga ni uko mu gihe wenda leta ikibikoraho, turacyakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo turebe ko nibura bafata abacuruzi b'ibiribwa by'ibanze bituruka hanze, kugira ngo wenda babaporomotinge kugira ngo babizane ku bwinshi, nibiboneka ariko ari byinshi igiciro kizabasha kumanuka. Murakoze. Urakoze cyane. Reka dufata abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Cyril Muvunyi, wirwe neza? Mwaramutse neza, Edirwema. Yego, uri hehe? Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza. Ikibazo cyawe? Ikibazo nagira, ikibazo bagenzi banjye batambutse ku murongo babajije, ahubwo ikintu nanone ushobora kuba nabaza uwo mutumirwa, bari badutangaje yuko isukari yari yamanutse, ariko ubu isukari nanone yongeye irazamuka, kuko ejo bundi nagiye kuyihaha kugura ku kiro, bambwira yuko ngo yongeye irazamuka nyine, ngo ku mufuka hiyongereho andi mafaranga. Birumvikana yuko bikomeje kuba ikibazo. Ikindi numva nsaba leta ni uko hari ikintu numva rwose, leta n'umubyeyi, leta y'u Rwanda buriya dufite igihugu cyiza kitwitaho, numva bakagize ikintu nabo ubwabo bashobora kuba bakora, kuko uno muturage wo hasi uhingira bubyizi rwose isukari n'amavuta neza no kubicikaho burundu, kandi ntabwo rwose twari dukwiye kuba twabaho mu buzima bubishye, kandi leta itwitaho muri byinshi. Ikindi nagira ngo mvuge cyo ni ikijyanye no kugutuma wowe Edi, ikijyanye n'ubuzima bwa bashiki bacu. Mbere ya COVID-19 hari abatumirwa bigeze kudutumira abakobwa batubwira ko bakoze ibijyanye na Actex, ariko biriya bikoresho bifashisha bagiye mu mihango, bikoze mu bitambaro, bakora mu bitambaro nyine, batubwira igiciro ukuntu gihagaze, ariko byarangiriye aho ngaho. Bavuga ko bagiye kubishyira ku isoko, byarangiriye aho ngaho, ntabwo twongeye kumenya amakuru yabyo. Ntabwo tumaga ngo bazongere babe bazabatumira, bazagaruke batubwire aho umushinga wabo ugeze, niba byarapfuye niba bitarakomeje cyangwa se niba byarakomeje, batubwire uko byifashe naho igiciro cyabyo gihagaze, kuko byarangiriye aho ngaho nyine mwabatumiye, ntabwo twongeye kumenya amakuru yabyo. Ikindi nanone izo Cotex bavugaga yuko ku isoko leta yari yakuyeho umusoro wabyo, ariko izi saha ntabwo ziramanuka habe na gato. Leta izakurikirana icyo kibazo kugira ngo bashiki bacu be kuzajya bakomeza kugorwa no guhombwa no gutanga amafaranga menshi, kandi leta hari ukuntu iba yarabigenje. Murakoze cyane. Urakoze. Ndibaza ko umwana w'umukobwa watanze icyo kiganiro ukora uwo mushinga ni umukobwa witwa Blandine, ubwo tuzagerageza tumushake tumubaza aho abigejeje.
muzamutugarura rwose tumubaze n'ibindi bibazo, ariko na bashiki bacu ndabashishikariza kuzajya batanga nimero mukabavugisha nabo bagatanga ibitekerezo, kuko mbona ari igitsina gabo kenshi, sinzi impamvu. turabyifuza cyane kandi kenshi turabibakangurira, ahubwo mwebwe iyo muvuganye bababwira ni izihe mpamvu batanga ko kuba batitabira gutanga ibitekerezo nk'ibi? Ibyo ntabwo najyaga mbitekerezaho cyane, ariko hari igihe biba bibaye ngombwa ko binzamo nyine nkumva nshatse kuba nabibabwira nyine bajye birekura nabo bagira icyo bavuga. Murakoze cyane, mubidufashemo namwe. turi kumwe. Urakoze cyane Cyril mu karere ka Kayonza. Reka dufate na Pacifique Nduwimana. Wiriwe neza? Halo, ikibazo cyawe? nariko ndafite sinzi ko munyumva neza ko je sindabumva. Ndakumva. Okay. Rero nkuko mwari mwamamagaye muvuga muti tugira icyo duterereye ku iduzwa ry'ibiciro, na cyane cyane mugomba kumenya ko umuguzi abakingiwe. Nibaza yuko by'ukuri umuntu ariko araraba ibiciro biraduga, ariko kandi n'umuguzi ntabwo akingiwe. Rero nk'uko mwavuze umutima no by'ukuri ni bande bategereza gukingira umuguzi. Umuguzi bwa mbere n'uvuga nti yategereza gukingirwa n'igihugu abaturukamwe, na cyane cyane reka mvuga ibyo mu Burundi nk'uko turi mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi na cyane cyane leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bijejwe ibihugu ategereza gukingira umuguzi mu kuraba by'ukuri ko ibiciro byubahirijwe ku masoko atandukanye. Ariko kandi hariho n'amashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo akingire umuguzi, aho novuga nk'ishyirahamwe bita biko mu mfunyapfunya mu majambo yose bayita association burundaise de consommateurs. Iryo naryo ryategereza gukora uburyo bwose kugira ngo umuguzi agire uko akingiwe, na cyane cyane muri iki gihe kigoye cy'ihindagurika ry'ibiciro ku isoko umwanya ku mwanya. Urakoze cyane Pacifique aho ngaho i Bujumbura. Ugire umunsi mwiza. Reka dufate na Twagirayezu. Wiriwe neza? Neza. Uri hehe? Nerereye i Kigali mu Rwanda. Yego, ikibazo cyawe? Ndashaka kubaza abatumirwa, hari ibintu bibiri nifuza ko tumenya. Ikintu cya mbere, uretse intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, ubundi ku isoko mpuzamahanga ibiciro bizamurwa na peteroli gusa. Ubu ngubu ku isi hose ikintu kiriho ku isi hose ni intambara ya Russian Ukraine. Uretse ibyo ngibyo, ibiciro ku isoko mpuzamahanga bizamurwa na peteroli gusa cyangwa n'intambara? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari muri Afurika wenda y'Iburasirazuba, kuko ariho duherereye, dufite question wenda y'ibibazo biri DRC muri Afurika mu ntara y'Iburasirazuba ya Congo by'intambara. Usanga bishyira amajwi ku bihugu runaka ku buryo bari ngombwa ko umwuka uba mubi cyane, u Rwanda rugafunga imipaka n'ibihugu duhanye imbibi, bishobora kugira ingaruka ku bindi bihugu. Ese nabyo byaba ikibazo ku izamuka ry'ibiciro ku bihugu duhanye imbibi? Kuko niba ibicuruzwa biva Dar es Salaam Tanzania cyangwa se ku cyambu cya Mombasa muri Kenya bica mu Rwanda kugira ngo bigere muri Congo mu rugendo rugufi, byaca Tanzania bigaca Uganda bigafata urugendo rurerure, cyangwa se biva hakurya bijya mu Burundi nabyo bigafata urugendo rurerure mu gihe bitanyuze mu Rwanda. Bibaye ngombwa ko u Rwanda rufunga bititaye ku ntambara, ariko uyu mwuka mubi uba mu bihugu biciriritse, nabyo bishobora kuba intandaro y'izamuka ry'ibiciro muri bya bihugu bibanye. Kuko hari ibintu twebwe abaturage tutajya dusobanukirwa, ukumva ibintu byaba ngo Uburusiya bwarashe, mu kandi kanya peteroli yazamutse, ariko hari n'ibintu utabwira umuturage wihingira ibijumba n'ibishyimbo, ubundi peteroli bizamurwa nande, izamuka kubera iki? Kandi inganda zo kubikora zihari. Kuko impamvu ibyo ngibyo byo ni abaturage. Ariko wenda nkatwe tuba twagize amahirwe tugasoma, reka tugaruke iwacu mu bihugu binyafurika biciriritse bikenye, ibihugu byacu bikenye. Bibaye ngombwa ko DRC u Rwanda bimera nk'aho bicanye umubano, bigafunga Tanzania, Burundi, ibihugu duhanye bigafunga, nabyo birashoboka kugira ihungabana ry'ubukungu mw'ako karere kubera igihugu cyafunze imipaka ikindi. Urakoze cyane. Utwo tubazo turi nitwo nabifite. Murakoze. Urakoze Bwana Twagirayezu. Reka dufate na Leo Cargo. Wiriwe neza? Twiriwe neza. Nashaka mubanze mundamukiriza umutumire ngaho muri studio za Radio Ijwi ry'Amerika. Arakumva.
hanyuma nashaka se n'utanga igitekerezo kuri ibi bintu by'izamuka cyangwa iduga ry'ibiciro by'ibintu bya nkenerwa ariko nibwo biravuga yuko naho iyo ntambara muri Ukraine cyangwa ibindi byoba bituma biriko birazamuka ariko twashaka se mbaze nk'uwo muhinga kw'ibihugu nk'ibi by'Uburundi n'u Rwanda usanga abanyagihugu kenshi dufungura ibintu twirimira duhinga ngaha nyine mu bihugu byacu bigenda gute ugasanga ahubwo nibyo bice bifata umurindi ukomeye wo kuzamuka ugasanga naho igitoro cyoba cyaduze ntibisobanura yuko natwe n'ibyo turima uca usanga cyangwa twahinze ari byo bice bizamuka kuruta ibindi ntawe usanga bifise izindi nyungu zifitaniye n'inyungu z'abantu bafata inyungu za politiki nkamwe byo muhinga mubibona gute urakoze cyane neza kubijyamo urakoze cyane Leo Kargo mu gihugu cy'u Burundi reka tugarure bwana Damien Ndizeye bwana Damien byinshi wagerageje kubisubiza ariko gerageza mu magambo make cyane usubize ibyo bibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika murakoze Edi mu by'ukuri n'ubundi ikibazo ni cya kindi ni ikibazo kijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku isoko ariko hari uwavuze ku bijyanye na kotegisi ariwe Siliveri wa Kayonza wenda hari iki kibazo muzakibaza Blandine kuko ari we uwabikozeho kandi nibyo koko icyo kibazo kirazwi ko na leta yari yagifasheho umwanzuro ko bagomba gusonera ku biciro bijyanye na kotegisi bakavanaho umusoro ariko nyuma yaho koko ntabwo byakurikijwe nk'uko Siliveri yabivuze na n'ubu ibiciro biracyari bya bindi ni ukuvuga rero ko hari amabwiriza ashyirwaho ariko ntiyubahirizwe cyangwa ntashyirwe mu bikorwa ku bijyanye n'ikibazo cya Pacifique w'Ibujumbura ni kimwe nyine ibiciro biri hejuru kandi mu minsi yashize Abuko ndabizi ko yakoze ubuvugizi ku bijyanye n'ibiciro i Burundi narabikurikiranye ndetse bavuze no kuri BBC bagaragaza uburyo nabo bafite impungenge n'ubuvugizi bakora kuri iri zamuka ry'ibiciro bikabije ku isoko icyo cyarakozwe ndetse baracyakomeza kubikoraho bakora ubuvugizi ni abantu dukorana turaziranye urumva rero nk'umuryango uharanira uburenganzira bw'umuguzi mu Burundi icyo kibazo barakizi kandi ni uguhozaho kuko ubuvugizi ushobora gukora ubuvugizi uyu munsi ariko igisubizo kikasubizwa nyuma y'umwaka ntabwo ari ibintu bikorwa uwo munsi ngo birangire uwo munsi twagira Yezu rero nawe ku kibazo kijyanye ese ngo Ukraine ibibazo byose bishingiye kuri Ukraine cyangwa n'imbere mu gihugu hari bituma izamuka ry'ibiciro ribaho mu by'ukuri rero kugira ngo izamuka ry'ibiciro ribeho murazi neza mu gifaransa bavuga ngo loi de l'offre de la demande iyo igicuruzwa cyabaye gike ku isoko abagishaka ari benshi igiciro kirazamuka iyo byabonetse ari byinshi ku isoko abacuruzi ari benshi ku isoko babicuruza umuguzi akibonera hafi kandi ugasanga igiciro cyagabanutse ibyo rero ni ibisanzwe mu bucuruzi ariko impungenge cyane afite ni igitera ese ngo peteroli niyo yonyine ituma ibiciro bizamuka ku isoko sibyo ntabwo ari peteroli yonyine ituma ibiciro bizamuka kuko n'ifaranga rishobora guta agaciro ifaranga ry'igihugu rishobora guta agaciro rigatuma ibiciro ku isoko bizamuka ariko akenshi uko nabasobanuriye kandi ngiye kubisubiramo buriya iriya ntambara ya Ukraine icyatumye ibiciro bizamuka ni uko kiriya gihugu cyari nk'ikigega cy'ibiribwa ku isi bya biribwa nkenerwa umunsi ku munsi noneho si icyo gusa ahubwo n'inzira kuba inzira zarafunzwe bisaba guca kure n'ababifite buriya Ukraine yari ahantu h'ibiribwa kenshi binyura n'iyo peteroli bituma Uburusiya bufunga peteroli yabo idashobora kugurishwa mu gihugu hirya no hino iriya ntambara rero yatumye inzira zifungwa ndetse nabo kubera ibihano bakoreye Uburusiya ibicuruzwa byose by'Uburusiya ntibibasha kuza muri Afurika ibyo rero byatumye ibiciro bizamuka ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi byose peteroli cyane cyane
nabyo bizamuka. Ibyo rero ntabwo twavuga ko bitazakomeza kuzamuka mu gihe intambara ya Ukraine ikiriho, n'ubundi ibiciro bishobora kuguma kuzamuka. ahubwo icyo twavuga ni ubuvugizi kugira ngo leta zacu zifate ingamba zihamye kugira ngo babashe gukumira ibizamuka ry'ibiciro ku isoko, kugira ngo bitagomaza kuzamuka, ahubwo barebe uburyo ibiciro byamanuka. Ikindi ni ikibazo cyabajijwe na Leo. usoza mu kanya turaba tugeze ku musozo. Leo nawe yavuze kuki ibibazo bya Ukraine nabyo bitera izamuka ry'ibihingwa by'iwacu, twizereza iwacu mu bihugu by'iwacu, kuki nabyo bizamuka. Mu by'ukuri nakomeje kubivugaho, hari icyo abacuruzi bakunda. Burya abacuruzi twabita ko ari ba rusahurira mu nduru. Iyo babonye abantu basakuza ngo intambara hirya no hino, intambara ya Ukraine yatumye ibiciro bizamuka, nabo bakeneye kunguka, bashaka amafaranga menshi, niho bahera rero bakora icyo bita speculation kugira ngo ibyo bacuruza bizamuke. Bashobora no kumvikana ubwabo bafite na stoke bakayifunga kandi bakazamura ibiciro. Bwana Damien Ndizeye, umwanya utubanye muto, ariko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomereye abatuye isi. Wakoze cyane. Murakoze cyane. Nshimire Peter Hanley mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wamfashije kwegeranya iki kiganiro. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mwatanze ibitekerezo. Muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.